Hoki mai anō ki te Karere, ko roarawa te hononga o ngā turi Māori ki te ao Māori e pi tawi ana. He kore hoki no rātou e whai wāhi nui ki te reo me ngā tikanga i enei tau maha nei. Hio ai tērā tētahi tāpui tā maka o ngā turi Māori te para i te ara, e rereke ai tērā āhuatanga. Kua whakarewa hia, he waiata reo Māori, he karakia hoki ki te Reo Rotarota, kia rena no ai te hononga ki te ahu reo Māori. I haere tātou kai kawe kōrero a mārena mane ki te whakarewatanga i ngā puna o Waiorea i ngā pō. Koinei noa te waiata Reo Rotarota e tino mōhio tia whānui tia ana a nā whai anō ko waihoa Ngāti Turi ki waho i tō rātou ahurea. I nei kua tū mai e nei kai arahi turi Māori ki te whakarereke i tēnei āhuatanga mā te waihanga Reo Rotarota ki ngā waiata reo Māori mo te hapori turi. So the launch of our video, which is a song of Tōki Reo, Tōki Oho Oho, which is my awakening, my language, and I believe that fits well with us Turi whānau, is we're on a journey of creating Te Reo Rotarota. E noho poho kereru ana hau na runga i te mari e kua tai mai te pōnei ki te whakanui i ngā mahi. Kua mahia i runga i tēnei haerenga, he nui ngā mahi o tira kua tai mai ngā rangatahi o te kurau ko tōku reo, te hunga hoki ngā whānau, ngā hoa, me ki koenei te wā kua tai mai kia rewa i tēnei kaupapa kia puta ki te whaiau ki te ao marama. Mā enei waiata reo Māori e āhei ai a turi Māori ki te noho ki tō tātou ao Māori. Ko tēnei whakarewatanga he hiko e whakamua o te kotahitanga. Kia tae ai e te hunga turi Māori te whai wāhi nui ki tō rātou ahurea. Ka tautoko hia wēnei whakaata e nei rauwe me ki te hunga turi, kia kite ai rātou i ngā āhuatanga o te ao Māori. He rite tonu a ngai mātou te hunga turi, hoi no ta mātou e kore tae te rongo me ki. He tirohanga ki te ao Māori pia. Ko tētahi whainga anō, he tūraki i ngā ārai kia pai ake ngā huarahi mo ngā rangatahi turi Māori a ngā rā, kei te heke mai. Ka puta tēnei piriata, marunga i te ipurangi, hei reira i taia te whakamahi mō te hāpuri, kia whai akoranga o tira he mea hei tākoha atu ki te katoa, kia ako rātou i tō tātou reo. Ko te aronga matua o tēnei kaupapa he waihanga huarahi kia wātea ai te ao Māori kia Ngāti Turi katoa. I believe that it's important for our turi whānau me te ao tangata Māori because there are some barriers where like going to a marae and there's like whai kōrero going on and there's no communication for our turi whānau, and so things like that I believe we're here to remove those barriers and to uplift our turi whānau to be more inclusive of our like pōwhiris and things like that. So like anything about te ao Māori. Ka tata nei e nei rau mi hou te tai atu ki ngā ringaringa o ngā whānau. Nā ko te tumanako, kia kore a Ngāti Turi e tū ki ngā tahataha o tō rātou ahurea, engari ka tū pūmau ki tōna pūtake tonu, ki te wāhi i tika tonu ai tō rātou noho, mai te timatanga. Mārena mane, te Karere.